салом арз мекунем ба кулли шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи аут аст ва ман Фирдавси хурсандам ва дар ин барнома маро ҳамкоронам ҳамроҳӣ хоҳанд кард ва ҳоли ҳозир онҳоро барои шумо шинос мекунам. Сорбон Мисаев, муҳаррири идораи барномаҳои таҳлилии телевизиони варзиш, Гулрӯз Худоназарзода, шораи телевизиони варзиш ва ҳамчунин Имонбек Шодибекзод, муҳаррири идораи барномаҳои таҳлилии телевизиони варзиш. ва дӯстони азиз, тӯли як рӯз мешавад дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ мухлисон аз он интиқод мекунанд ки мунтахаби Тоҷикистон ба яке аз дастаҳои сусти ҳамин гурӯҳ, яъне ки мунтахаби Мянмар ба шикаст мувоҷеҳ шуд ва тамоми мухлисон аллакай дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан дар Фейсбук, онҳо интиқод аз он мекунанд ки сармураббии даста иваз шавад ва интиқоди бештари дигари мухлисон дар он аст ки ҳаят бояд нав карда шавад. Ва мо имрӯз тасмим гирифтем ки сараввал дар ҳамин мавзӯъ суҳбат кунем ва чанд мавзӯи дигар дорем. Агар вақт кӯтоҳӣ накунад, мо ҳатман он мавзӯъро барои шумо баҳсу баррасӣ хоҳем кард. Ва Гулрӯз, дар бозии Мянмар ва Тоҷикистон шумо шореҳ будед ҳамроҳи Бобо Холмодуза ва шумо онҷо бо чашми сар дидед ки чӣ камбудиҳо буд дар мунтахаби худамон ва ҳамчунин чӣ наросаиҳо буд ва шумо низ огаҳ аз он ҳастед ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна мухлисон интиқод мекунанд аз ин чиз ва чӣ назар доред шумо, чӣ хулоса баровардед? хуб, албатта мавзӯи мунтахаби Тоҷикистон ва алахусус ҳамин бӯзӣ бар муқобили мунтахаби Мянмар гӯем ки як мавзӯе аст ки сари он агар баҳс кунем соато хоҳад рафт, вале ҳатман ҳар баҳсе ки аст ба як хулоса хоҳем омад. Мунтахаби Тоҷикистон бӯзии сусту заифтарини худро нишон дод дар ҳамин рақобат. Фикр дорам Усмон Тошев дар интихоби ҳаят иштибоҳи бисёрам калон кард. Фарод Восифро дар хатти дифои марказ ба майдон ворид намуд. Ман намефаҳмам барои чӣ, чунки Фарод Восиф дар дастаҳои қаблии худ дар ҳамин мавқеъ бозӣ намекард. Ӯ асосан аз канори хатти дифоъ бозӣ мекунад. Фарод Восиф дар 14 бозии охир дар як дастаи Нефтихимик бозӣ накард. Дар 2 бозии охир ӯ умуман дар рӯйхат набуд, дар рӯйхати футболбозоне ки бари бозӣ кардан номнавис карда мешаванд. Намефаҳмам барои чӣ Хуршед Бекназаров дар ҳаят ҷой гирифт дар хатти дифои марказ. Хуршед Бекназаров ки дар Индонезия бозӣ мекунад, иқлими Индонезия бо Мянмар шабоҳати зиёд дорад, тақрибан як иқлим аст. Хуршед Бекназаров гӯем ки вақти зиёди бозӣ дорад. чаро Хуршед Бекназаров ба майдон ворид нашуд? Ин чизро намефаҳмам. Умуман дар мушкили асосӣ фикр дорам дар интихоби ҳаят аз ҷониби Усмон Тошев дар ҳамин рақобат буд. Ман намедонам оё касе ба ӯ таъсир мерасонад дар интихоби ҳаят, ягон каси дигар ба ӯ тавсияҳо медиҳад бар интихоби ҳаят. Ин чизро ман намедонам, аммо дар интихоби ҳаят Усмон Тошев иштибоҳи 100% кард. Бале, суоли матраҳ ҳамин аст. Суоли матраҳ ҳамин аст ки барои чӣ Хуршед Бекназаров дар ҳамин бозӣ иштирок накард? Ё умуман аз ҷониби сармураббӣ ӯ ба ҳаят ворид нагардид? ҳакану Фирдавс гумон мекунам ин суоли худро шумо метавонед ба худи Усмон Тошев диҳед, чаро ки гумонам аз ҳар се мо ба ин суоли шумо пурра ҷавоб дода наметавонам. Мо танҳо дарк карда наметавонем ки барои чӣ Хуршед надаромад. хуб, дар як мавриде ки чуноне ки шумо гуфтед, дар сомонаҳои иҷтимоӣ бисёр баҳсу мунозиро сари ҳамаи гуноҳ дар сари худи сармураббӣ буд, агар аҳамият дода бошед, ва чандин нафарҳо ҳатто донандаҳои футбол низ пешниҳод карданд ки Усмон Тошев бояд аз вазифа барканор шавад. Хуб, чаро то ҳамин бозӣ тамоми чӣ коршиносои футбол, чӣ мухлисои футбол ҳама мегуфтанд ки акнун мунтахаби Тоҷикистон сармураббии арзандаи худро пайдо кард. дар чанд бозӣ охир мақсад дидед ки чӣ гуна бачаҳои мо хуб бозӣ карданд, махсусан дар бозие ки бар муқобили Ҷопон буд, ҳатто худи сармураббӣ низ иброз дошт ки бачаҳо масалан хуб бозӣ карданд. аммо барои чӣ дар як бозӣ мо аллакай тамоми баҳора ба Усмон Тошев додем? яъне ин ман фикр мекунам ки аз рӯи инсофа нест, чаро ки дар як бозӣ мо набояд сарзаниш кунем мураббиё. Шояд дар ин ҷо чӣ қадр ки Гулрӯз қайд кардам, дар ҳайати аввалия, масалан дар ҳайате ки дар аввал ба майдон баровард, шояд иштибоҳ буд, аммо ман фикр мекунам дар як бозӣ гунаҳгор кардани Усмон Тошев ин на он қадар хуб аст. Не, Сорбон бинед, аслан ҷавобгар барои натиҷаи бозӣ ки аст? Сармураббӣ аст. Бале, ҳар натиҷа барои ғалаба, барои бухт, барои мусовӣ, ин сармураббӣ аст ва ҳар гапе ки аст пас аз бозиҳо ба сари мураббӣ хоҳанд омад. ҳар айбе ки аст, ҳар гуноҳе ки аст, ҳар иштибоҳе ки аст, онро ба суолҳои хеш мехоҳанд ки аз сармураббӣ ҷавоб ё посух талаб намоянд. Ба ҳамин хотир гӯем ки мо бозӣ бар муқобили мунтахаби Ҷопонро дидем. Усмон Тошев худ қайд намуд ки ин як имтиҳони ҷиддӣ аст ва ҳамчунин мо метавонем
منتخب خیشро футболбозони хешро баҳо бидем ки дар кадом сатҳу сифат қарор доранд. бар муқобили мунтахаби ҷопон бозиро дидем. Аслан тоноза бозӣ хуб кард муқобили мунтахаби ҷопон. Мо мефаҳмем мунтахаби ҷопон чӣ гуна мунтахаби қавӣ аст. Вале мунтахаби Мянма чӣ? Мунтахаби Мянма дастаи аутсайдер ҳамин гурӯҳ аст ва нигаронкунанда он аст ки то ба бозӣ бар муқобили мо онҳо ҳатто дар бозиҳои расмӣ, яъне дар ҳамин бозиҳои марҳилаи муқаддамотӣ як гол ҳам назадан. Дар бозиҳои мо 4 гол задан. Ин мебахшед намедонам мо чӣ гӯем. Шармандагӣ будем ҷои иштибоҳ нест. Бале. یک نکته دیگر را باید قطع کرد که به استاد با شما من روزش میتونم در صورت اونی که تمام مسئولیت برد و باخت بر دوش سرمربی است ولی یک جهت دیگری مسئله را باید مورد بررسی قرار داد که سرمربی چی دسته و چی ذخیره را در اختیار دارد در آن صورتی که ما بازیگر اساسی حمله‌ور اساسی تیم منتخب ما فرصت‌های طولانی است که بدون باشگاه است و عموما تجربه بازیکنی رو در باشگاه ندارد. ما او رو در هیئت اساسی جا می‌کنیم و عوض کننده قوی این بازیگر هم نداریم در صورتی که منیجر جلیلوف از حمله‌وران اساسی منتخب ما به حساب می‌رود. در آن صورتی که آنقدر ذخیره و آنقدر اقتدارهایی که سرمربی در اختیار ندارد و در آن سطح و صفتی که ما بیشتر بازیگران منتخب ما در هیئت استقلال بازی می‌کنند. ببینید استقلال در دو موسم اخیر از گروه حتی برآمده نمیتونه در جام افریقا. ببینید سطح و صفتی بازی باشگاهی در کدام سطح قرار دارد و سطح و صفتی بازی منتخب. ما نمیتوانیم گفتن که منتخبی که در دو جام‌های تحت مقام‌های رفیقانه بازی کرد و یک بازی خوب نشان داد و با آن ایالت‌های سوریه و دیگر دستا یک نتیجه باوری بخش را به دست آورد. ببینید در مسابقات رسمی نتیجه چی است و این طرفی مسئله را باید نظر کرد که یعنی که در اختیار داشتن اقتداری قوی و آن ذخیره بزرگ از نگاهی بازیگران هیئت اساسی و دیگر منطقه یعنی که از دیگر جنبه را. خوب سوال دیگر بینید ما همه گناه رو به سر عثمان توشف یعنی که به سر سرمربی روان کردیم و در شبکه‌های اجتماعی همه مخلصان نیست انتقاد فقط از همون عثمان توشف میکنن. این بار اول نیست که مثلا ما از مثلا 10 ساله و 15 ساله اخیر ما چندین سرمربی عوض کرده بودیم ولی نتیجه خوب. یک چیز دیگه من قید کنم یکی از سبب‌هایی که مقصد تا حد درکاری در این بازی عموما در بازی‌های منتخب تا حد درکاری عین حال بازی خوب نشان دادن نمیتوانند مثلا فوتبال بازان ما شاید یکی از سبباش در آن باشد که کم در باشگاه‌های بیرون از کشور مثلا بازیگران ما خریداری می‌گردند و هنرنمایی می‌کنند. اگر برای مثال گیریم مثلا خورشید بگنظرف یا که پرویزجان عمربایوف و حتی علیشیر جلیلوف که مثلا در باشگاه‌های بیرون از کشور کمی تجربه دارند ببینید بازیگزاری آنها فرق میکند از آن بازیگرانی که در چمپیونات داخلی بازی میکنند. من فکر میکنم پیش از همه ما باید همین بازیگران خود رو ترغیب و تشویق کنیم تا بیرون از کشور بازی کنند و پیش از همه چمپیونات داخلی را ما باید مستحکم کنیم. و چمپیونات داخلی رو در حقیقت هم باید مستحکم کنیم چون که رقابت پذیری نیست در چمپیونات احساس نمیشه چون که معلوم است که کدام دسته بر زمین اول بازی میکند و دسته دیگر بر زمین دوم رقابت خواهند کرد. خوب اینجا ببینید که سوال شما قید نمودید که بیرون از کشور بازی میکنند. بیرون از کشور هم در کدام دسته بازی میکنند یا خود در کدام کشور و در کدام قطعه این چیز بسیار مهم است. پرویز عمربایوف در بلغارستان بازی میکند بسیار هم نغز است در لیگ تجربه بازیگری که در چمپیونات بازی میکند که رشد کرده است و فرق از چمپیونات موگن و فرق از چمپیونات های آسیایی برتر است. و خورشید بکنظرف و جهانگیر گشت چند قبل با چمپیونات دیگر کشور گذشت. نوردین دورانوف که در خارج بازی میکند. یعنی این نفرانی هستند که در قطعه آسیا بازی میکنند و با اون دست و نه در باشگاه مقتدر و نه در آن چمپیونات های بازی میکنند که گویم یا برابر با تاجیکستان هستند یا حتی پستر از تاجیکستان صد چمپیونات است. جهانگیر نگارش با بنگلادش گذشت. من نمیدونم به بنگلادش گذشتن این چی معنی دارد. برای مبلغ باشد فکر دارم از جهت پیش رفتن برای فوتبال باز از چمپیونات تاجیکستان به چمپیونات بنگلادش گذشتن این چی باشد یک قدم دیگر به چمپیونات وطن گذشتن باشد. مقصد شاید تجربه فوتبال بازی رو برای اشتراک مثلا برای قبول کردن در اون دسته‌هایی که پرخوات هستند مثلا با دسته‌های اروپایی در نظر دارم نمیرسد. ببینید کامران تورسون مثلا رفت در دسته اوترخت مثلا گالندیا
як муддат барои масалан барои санҷиш, аммо чӣ шуд ки боз номаълум монд, масалан шояд натавонист ки масалан ҳунари худро нишон диҳад дар он даҳсола гузарад. Яке аз мушкилиҳо ҳамин ҳаст ки масалан футболбозони мо худро дар масалан ҳамун санҷишҳо хуб нишон дода наметавонанд. шояд аз ин ҳам бошад ки ба дастаҳои масалан аврупоӣ ё ки ба дастаҳои беҳтари осиё даъват намешаванд. ҳатто бубинед аз чемпионати Индонезия ҳатто ки кӯшиш мекунанд бисёр ба тимҳои осиёи ҷануби шарқӣ бозингарони мо рафтан, аз он ҷо ҳам менеҷер Ҷалилов бидуни бошгоҳ монд, аз худ ҳамон Персебая дигар ин бозингари монтахаби мо айни ҳол бетаҷрибаи бозикунӣ аст ва бубинед яке аз беҳтарин бозингарони монтахаб дар охирин тими Суперлигаи Узбекистон бозӣ мекунад. Бухоро дар кадом сатҳ қарор дорад? Дар чемпионати Узбекистон ки бениҳоят дар сатҳи олӣ қарор дорад футболи ин мамлакат ва ҳатто бошгоҳи он дар Лигаи Қаҳрамонои Осиё баромадҳои хуб мекунанд. ин ҷо набояд ки ба мисоли он тудаи мухлисони дар шабакаҳои иҷтимоӣ якбора ба сармураббӣ ҳамла кард, гарчанде ки иштибоҳи интихоб намудан ҳақиқат буд. Гулрӯз медонӣ чи? Барои ҳамин набояд ҳамла кард. Чақадар вақт шуд ки ҳамин хати ҳамлаи мунтахаби мо хеле суст аст ва аз ин дуруст аст ки мухлисон интиқод мекунанд, чунки ҳамон хати ҳамла вақте ки Усмон Тошев яъне ки ҳайатро интихоб мекунад, ман намедонам барои чӣ сахт навасад ба ҳеҷ кас менеҷер Ҷалиловро дар ҳайати асосӣ ҷо медиҳад. шояд ивазкунандаи он набошад. Ман намедонам барои чӣ Рустам Соиров даъват намешавад. ивазкунандаи менеҷер Ҷалилов дар ҳақиқат ҳам айни ҳол мо намебинем. шумо Рустам Соировро гуфтем, Рустам Соировро мо хуб мешиносем, ҳамагон ҳамлагари хуб аст, ояндадор аст, аммо айнол дар чунин сатҳ бозӣ кардан фикр дорам барои Рустам Соиров ҳам хеле душвор мешавад. Ман фикр мекунам ин қадар таҷрибае ки ӯ дар ин чемпионатҳои нигоҳ кунед, мушкилоти асосии мунтахаби мо ин як фоҷиа аст ҳангоме ки интихоби аввал барои сармураббӣ дар хати ҳуҷуми марказ футболбозе бошад ки даста надорад. ин фоҷиа аст барои мунтахаби миллӣ. Набудани захираҳои кадри як футболбозонро барои чӣ интихоб мекунанд, аз кадом ҷиҳатҳо интихоб мекунанд барои бозӣ кардан дар тими миллӣ, ҳангоме ки 2 моҳи охир ё худ 3 моҳи охир бозии онҳоро ба назар мегиранд, кадом футболбоз натиҷаи беҳтарро дар кадом мавқеъ нишон дод, ҳамин футболбозонро гирифта дар ҳамон мавқеъ дар тими миллӣ аз онҳо кор мегиранд. хуб, масалан мо дигар надорем нафаре ки дар пеш масалан барои бозӣ кардан. ҳатто бибинед ки ман фикр намекунам ки дар ин қадар бошгоҳи дар он дастаҳое ки дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд. Хуб бибинед ки ҳамлаваре ки менеҷер Ҷалилов дида масалан ҳамлаваре ки як ё ду нафарро дар хати ҳуҷум нагузарад, ӯ куҷо ҳамлавар аст? масалан ҳадяқал як нафарро гузашта, паси хуб дода, як амали хуб карда масалан барои задани гол муваффақ шавад. ҳамин хел ҳамлавар худмон дар масалан тими миллӣ надорем. масалан аз менеҷер Ҷалилов, аммо хеле ки мебинед иштибоҳ бениҳоят зиёд аст. дар ду бозии ахири маз амин марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 голҳое ки мо ба самар расонем дар бозӣ бар муқобили Қирғизистон ва бар муқобили Моғолистон, он голҳоро маз ҳамлаварон назада буданд. ин чизам як омили асосӣ аст ки метавон аз корбурди ҳамлаварон ва бозии натиҷабахши онҳо дар майдон ҳарф зад. умуман бояд холисона иқрор шуд ки айни ҳол бояд як таҳаввулоте дар тими миллӣ бошад, бояд футболбозони нав даъват бигарданд, то гӯем ки санҷиш шаванд, озмоиш гарданд ки кадом футболбозон метавонанд дар тими миллӣ бозӣ кунанд. дар чемпионати дохили мо футболбозоне ҳастанд ки метавонанд дар баъзе аз мавқеъҳо бозии хуб ҳам нишон бидиҳанд. футболбозони дар ҳайати дастаи Регард дар астам собиқ футболбози Истиқлол Нозим Бобоҷонов ки дар мавсими кунунӣ ӯ аз ҳама бештар партофти головар анҷом дод. умуман ғайр аз Нозим бозам бозигарони дигаре ҳам ҳастанд ки метавон онҳоро ҷустуҷӯ кард ёфт. албатта мо медонем ки қаҳрамони чанкаратаи чемпионати Тоҷикистон ин дастаи Истиқлол аст ва интихоби аввал барои ҳар сармураббие ки ба Тоҷикистон меояд мо аз футболбозон аз ҳайати Истиқлол ҳастанд, чунки аз ҷиҳати молиявӣ аз кулли ҷиҳатҳо агар бигирем дастаи Истиқлол дар ҳақиқатан пешсаф аст дар чемпионати Тоҷикистон, вале бо сабаби рақобатпазир набудани чемпионати мо албатта дастаи Истиқлол ҳангоме ки футболбозони ин тим ба тими миллӣ даъват мегарданд натиҷаи хубро нишон дода наметавонанд. бале хуб, шумо бар он назар ҳастед ки бояд тағйирот шавад. ҳамин тағйирот дар ҳаят, тағйирот дар ҳаят. хуб, мо дар ҳаят тағйирот мекунем, аммо киро меёрем ба ҷои ин футболбозоне ки айни ҳол дар тими мунтахаб ҳастанд, мо киро даъват карда метавонем? шояд баъди 4-5 сол ҳамон тими 17 солаҳо кӯмак карда тавонанд ба тими миллӣ,
شاید بعد 5 6 10 سال همون اکادمی فوتبال کشور که امروز عین حال پرقوت ایستاده است مثلا با دستگیری فدراسیون فوتبال شاید از اون پایگاه مثلا فوتبال بازان خوب به رسد اما برای حاضر که مثلا فوتبال بازان ما باید نتیجه خوب نشون دهند حداقل با چمپیونات آسیا راه یابند این یک مثلا حل کار است که مثلا همون حل خود را نیافته از همین پروبلم از جانب دیگر میتوان گفت که آن دوره گذشته را محض باید آن چیز را باید خواهد کرد که دوره گذشته وقتی که یک قسم فوتبال بازان ما علاقه سن سالشان تا کجای رفته است و جلب نمودن هیئت جوانان این رو دوره گذشته میگویند و حتی در توپ دسته‌های باشگاه اروپایی این چیز احساس میشد و تغییر نسل یک فرصت معین رو طلب میکنند که البته اون فرصت معین تلخ و داغدار شد برای خواهد بود برای این دسته و یک در حالت برانی قرار میگیرد تا اون یعنی که اون فرصت گذشته رو پس سر کند ولی یک نقطه دیگر را باید قرار کرد که داریم فوتبال بازان دیگری که متاسفانه دارای شهروندی کشور ما نیستند یعنی که دارای شهروندی روسیه هستند و آنها به واسطه می توانند در حیات اون کشور بازی کنند اگر امکانیت کمتر هم داشته باشند ما میتونیم مثال داریم محمد سلطانوف از باشگاه راتور که با پرمیر لیگ روسیه دستش یعنی که راحت گرفته نیست این حال در موقع نیت خوب قرار دارد این تیم و حتی انتخاب میشد در آن صورت ولی اینجا یک پرونده که اگر است که ما مقصد نمیتوانیم جلب نمودن چنین فوتبال بازان رو خوب فعلا منتخب تاجیکستان در جدول در موقع سوم قرار دارد آیا در بازی‌های بعدی ما میتوانیم که مثلا مقام‌های بعدی ژاپن رو یعنی که اشغال کرده توانیم با همین احوالی که حاضر داریم بازی که منتخب بازی نوبتی ما با منتخب قرقیزستان بازی که منتخب قرقیزستان با ژاپن نشان داد من فکر میکنم که بسیار دشوار میشود برای بچه‌های ما در قرقیزستان بازی کردن برای که حد مثلا همون لحظه‌های خوبی گذشته که برای فوتبال بازان منتخب قرقیزستان در کار بود همون لحظه ها را به میان آورده توانستند و تنها در چند حالت‌های بسیار هم خوفناک دروازه‌بان منتخب ژاپن توانست که آنها را نجات دهد یعنی ببینید که منتخب ژاپن ما رو مثلا 3 گل به دروازه منتخب ما زد اما به دروازه منتخب قرقیزستان 2 گل زد قرقیزستان ببینید میانمار رو خطا نکرد مگر 7 گل در میدان خود 7 گل زد اما مثلا با حساب 4-3 مغلوب شدیم من فکر میکنم که بازی بعدی برای منتخب ما بسیار هم دشوار میشود بسیار هم نمیدونم شاید سرمربی یگان تاکتیک نو رو مثلا پیش میکند که برای اون که در این بازی برای منتخب ما تنها غلبه لازم است امکانات خیلی هم کم هستند چرا که دسته‌ای که در زینه 94 رده‌بندی فیفا قرار دارد از ما چند زینه پایانتر و ما نتوانستیم دسته‌ای که در زینه 147 رده‌بندی فیفا قرار داشت میان ما را شکست دادن ما چطور با قرقیزستان مبارزه بردن میتوانیم در صورتی که ما از آنها 3 گل گرفتیم در میدان خودی ولی اون بازی بود که ما برای نگهداشت حساب بیشتر یعنی که فرصتی وقتی بازیکن را در میدان پس سر نمودیم اصلا گپ سر اون است که کدام دسته در کدام موقع قرار دارد در ریتینگ فیفا اینجا گپ سر اون میرود که دسته در همون بازی پیش از همون بازی و در جریان همون بازی در کدام سطح قرار دارد و مربی کدام کارا رو انجام میدهد برای برطرف کردن دشواری هایی که بودند برای مثال عثمان توشف اکنون باید خلاصه های خود رو برآورد پس از بازی بر مقابل منتخب میانمار در کدام موقع او اشتباه کرد در انتخاب هیئت فکر میکنم خودیو و دیگر نفران دخلدار این چیز رو خیلی خوب درک میکنند و البته در انتخاب هیئت این نوبت اشتباه نخواهد شد و اون نفران در موقع اساسی جلب میگردند که در حقیقت امکانات پیش بردن منتخب ما رو دارن بازی بر مقابل منتخب قرقیزستان ما داریم در سفر در شهر بیشکک که اونجا منتخب قرقیزستان رو مغلوب کردن برای ما خیلی دشوار خواهد شد ولی فوتبال است که کی میتوانست پیشگویی کند که میانمار به دروازه ما 4 گل میزند هیچ کس پیشگویی نکرد ما میتوانیم در بازی با مقابل منتخب قرقیزستان گویم یک بازی خوب رو نشان بدیم و غلبه خود رو به دست آوریم چون که غلبه برای ما خیلی مهم و ضرور است خیلی مهم است اگر ما خواهیم که در زینه دوم قرار بگیریم چون که منتخب ژاپن زینه اول رو از دست نخواهد داد و دودنی هم نیست بله دوستان عزیز و ما امیدوار هستیم که در بازی‌های بعدی حتما نتیجه بهتر رو به دست میاریم خوب دوستان عزیز آن وقتی که برای برنامه ما جدا کرده بودن اینک خاتمه می‌یابد و اینجا ما رو ضرورت با شما خیر خوش کنیم تا دیدار نوبتی شاد و سربلند باشید